Esselamu alaikum, dragi đaci. I danas smo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Poznato nam je da sva djeca vole razne igre i igračke. Igračke kojima se igraju dječaci razlikuju se od igračaka kojima se igraju djevojčice. Dječaci vole fudbal, pa im je jedna od omiljenih igračaka i fudbalska lopta. Zatim razne tipove automobila, video igrice i mnoge druge. Djevojčice su za razliku od dječaka malo kreativnije i one vole da prave razan nakit, pa tu imamo i pribor za pravljenje nakita, zatim sve popularniji slajm i naravno nezaobilazna barbika. Neka djeca su zainteresovana za nešto sasvim drugačije. 3 dječaka iz priče koju ćemo danas raditi imaju sasvim neobičnu igračku. To je čamac, tačnije ribarski čamac. Prije nego čujete priču, pogledajte koje sve vrste čamaca postoje. Ovdje vidimo više vrsta čamaca. Na prvoj slici to je ribarski čamac, na drugoj sportski, na trećoj motorni, na četvrtoj je čamac na vesla i na 5. slici je čamac sa jedrima. Sada poslušajte priču koju je napisao bosansko-hercegovački pisac i pjesnik Enec Kahvić. Priča nosi naziv Čamac. Čamac. Rijeka je iznenada preko noći nabujala. Stari drveni most škripio je i podrhtavao silnih naleta vode koja je ključala kao u nekom ogromnom kotlu. Komešala se i pjenila, a zatim kovitlala i pravila virove iza velikih nosača mosta. Na mostu iznad rijeke stajala su 3 dječaka, Emir, Zoran i Damir. Njihovi pogledi bili su uprti nekoliko stotina metara nizvodno gdje se rijeka poigravala sa njihovim čamcem kao sa ljuskom od oraha. Veliki drveni čamac samo bi povremeno izronio iz mutljaga, izdigao bi svoj zadnji kraj, dok je prednji, zajedno sa lancem za koji je bio privezan, bio stalno pod vodom. Silna duboka voda upravo tu, u zavoju cementnog keja, poigravala se sa njihovim čamcem. Odmah iznad njega, na samom keju koji je još uvijek stršio iznad vode, stajala je drvena kućica, staja brijača Danka. Dječaci rođeni na rijeci poznavali su je i u ljetnim danima, kada je tiha, blaga i pitoma, a i u proljeće i jesen, kada voda podivlja, počne da prijeti i pjeni. Ali čamac, njihova najomiljenija igračka za koju ih veže na stotine najljepših uspomena, sada je bio u opasnosti. Znali su da lanac neće moći izdržati tu vodenu snagu. Trebalo je nešto preduzeti. Ponijeli su debeli konopac, čekić, klin i veliku kuku. Pravili su planove kako da se dočepaju čika Dankove staje. Emir počeo glasno misliti. Njemu nikada nije bilo pravo što čamac vežem ispod njegove staje. Uvijek me je mrko gledao, ali šutio, jer je znao da je čamac gospodina Mandića. Siguran sam da bi jedva dočekao da ga voda odnese. Nije važno. Neće nam glave doći ako ga upitamo, dodao je Damir. Upravo tada sva trojica spaziše krupnu figuru brijača Danka. Približavao im se idući preko mosta. Uznemireno je gledao u pravcu svoje kuće i staje, koje je voda sve više zarobljavala. Evo ga ide kao naručen. Odmah ga treba pitati, odlučno reče Zoran. Reci da nas je poslao gospodin Mandić.
šaputao je Damir. Emiru kao da je nešto zapelo u grlu, gutao je pljuvačku, iskašljavao se smišljajući šta da kaže. Hajde, evo ga, gurkao ga je Zoran. Gospodine Danko, smeteno i neodlučno promucao je Emir. Vidi, moji kruškari i jabučari, koje vas dobro zabrinjava, ozbiljno upitao Danko. Nas poslao gospodin Mandić. Zamolio je da da mi privežemo čamac. Zbunjeno je mrmljao Emir. Znate, čika Danko, voda naglo nadolazi, a do njega možemo doći samo kroz vašu staju. Dopunio ga je Damir. Oho, mislite da čamac gospodina Mandića? Da, povikali su sva trojica u glas. Pa neka ga nosi. Vidite da nosi kuće i ognjišta, a vi pravite pitanje zbog jednog čamčića. Mirno je odgovorio Danko. Mi želimo da ga spasimo, dodao je Zoran. Vi želite da ga spasite, jeli? Da ga privežete za moju staju? Kako možete pomisliti na takvu ludost? Zar ne vidite da rijeka stalno nadolazi? Svakog trenutka može da mi odnese i staju i ono malo drva iz dvorišta. I lani je bila voda velika pa je staja ostala, pitao je Zoran. Da, već 50 godina odoljeva, ali dokle će izdržati to niko ne zna. Zatim je strogim glasom dodao. Moji kruškari, nema ni govora o tome. Ni govora. Da nisam čuo tako nešto. Malo je zastao, zatim još jednom upitao. Je li vam to jasno? Završio je i produžio preko mosta. Usput se zamišljao. Molim te, i oni bi u ovoj vodeni pakao. Pa to je prava ludost. Glave mogu svašta da izmisle. To samo njima dolikuje. Ipak moram priznati da su hrabri. Hrabri mangupi. I njihov gradić, kao i svaki mali grad, rano utonu u san. Ulične svjetiljke žmirkaju po opustjelim ulicama. Sve je obavila crna noć, čiju tišinu je remetio jeziv šum nabujale rijeke. 3 male prilike prikradale su se u dvorištu brijača Danka. Njihove sjenke migoljile su se po plotovima i zidovima okolnih kuća. Prikradali su se vješto kao kad se vojnici prikradaju neprijateljskom bunkeru. Ogradu je prvo priskočio Zoran, zatim Emir, pa Damir. Šćućureni u uglu dvorišta osmatrali su i osluškivali, nije li ih čuo brijač Danko. Danko, naviknut na mnogo spava, budio se na svaki šum. Otkako rijeka nadolazi i voda se približava kući, gotovo da i ne spava. Upravo mu se učinilo da je nešto lupnulo. Svoju ćelavu glavu prislonio je na prozorsko staklo i osmatrao na mjesečini. Prvo mu je izgledalo sve mračno, a onda, kad su mu se oči priviknule na tamu, vidio je 3 male prilike kako trče prema staji i rijeci. Protrljao je oči misleći da mu se sve to pričinjava. Dječaci, ludi dječaci, tako nešto mogu samo oni da urade. Idu u nabujalu rijeku, u bezdan, u nepovrat. Prokleti čamac. Ljutito je mrnđeskao stari brijač, na brzinu se oblačeći. Potrčao je za dječacima vičući kao lud, ali buka rijeke gutala je njegove riječi. Iznenadio se kada je čizmama zgazio po vodi. Zaprepašteno je zaključio da je voda prešla preko keja i ušla u dvorište i staju. Tada je ponovo trljao oči. Činilo mu se da sanja. Nije vjerovao samom sebi. Ne, to je stvarno. Voda odnosi moju staju. Ona plovi. Učinilo mu se da je čuo za pomaganje djece. Da, sada ih je jasno čuo. Ne bojte se. Držite se za daske. Brzo će stići pomoć.
Vikao je brijač Danko i kao sumanut potrčao prema ulici. Djeca su u opasnosti, djeca će se utopiti, prolamali su se povici brijača kroz pustu noć. Ljudi su otvarali prozore i strčavali na ulicu. Ubrzo tu su bili i najvještiji ribari. Dva velika čamca i spretni ribari snažnim zaveslajima obuzavali su vodenu stihiju. Bili su brži od rijeke i staja im je bila sve bliža, a povici dječaka sve jasniji, sve bliži. Vikali su da bi ohrabrili dječake. Uskoro čamci su stigli staju koja je bila nakrivljena od silnih udara vode. Oprezno su priveslavali i izvukli uplašene dječake. Malo iza toga čuo se tresak. Drvena staja srušila se i pretvorila u razbijeni splav dasaka i oblica. Dječaci u zagrljaju briznih ribara, suznih očiju, posmatrali su prizor ispod sebe. Pogledajmo sada neke riječi. Porazgovarat ćemo o njihovom značenju. Ja sam odabrala par riječi za koje sam pomislila da niste čuli. To su kotao, to je veći šporet, zatim kovitlati ili okretati. Vir predstavlja kružno kretanje vode, odnosno vrtlog. Migoljiti, izmicati se. Zatim imamo kej, to je podzidana obala sa šetalištem. Odolijevati, oduprijeti se nečemu. Klin, ekser. Zatim bezdan, velika provalija u kojoj se ne vidi dno. I mrnđeskao, govoriti sebi u bradu, odnosno nejasno govoriti. Mjesto na kome se odvija radnja ove priče jeste na mostu iznad rijeke. Tema je neposlušni dječaci upadaju u nevolju. Glavni likovi u ovoj priči su dječaci Emir, Zoran i Damir i brijač Danko. Dječaci su hrabri zato što su se usudili da uđu u nemirnu rijeku, smjeli, tvrdoglavi, zatim neposlušni, nisu poslušali savjet brijača Danka, a to je da ni po koju cenu ne idu da spase čamac. Zatim uporni. Brijač Danko je mudar, ljutit, strog, iskren, hrabar, zato što je bez oklijevanja pritrčao dječacima u pomoć, zatim dobronamjeran. Sada ćemo preći na analizu priče. Pa da krenemo. Kako je izgledala rijeka na početku teksta? Rijeka na početku teksta bila je nabujala, ključala, komešala se i pjenila. Pravila je virove, bila nemirna. Šta su dječaci posmatrali s mosta iznad rijeke? Dječaci su s mosta posmatrali čamac, sa kojim se rijeka poigravala. Čamac se odvezao i oni su željeli da ga spase od nabujale rijeke. Zašto su željeli spasiti čamac? Čamac je bio njihova najomiljenija igračka, za koju ih veže na stotine najljepših uspomena. Šta su se dogovorili da urade? Dječaci su kovali plan kako doći do Čikadankove staje. Sa sobom su ponijeli debeli konac, čekić, klin i veliku kuku. Zašto brijač Danko nije prihvatio ideju o spašavanju čamca? Brijač Danko nije prihvatio ideju o spašavanju čamca zato jer je smatrao da je to suludo. Da je suludo ići u spašavanje čamca u tako nabujalu rijeku.
Kakva je bila njegova reakcija kada je čuo ideju dječaka? Bio je iznenađen i vidno ljut. Šta je rekao dječacima? Upozorio ih je da ni po koju cenu ne idu na bujalu rijeku jer je opasno. Da li su ga dječaci poslušali? Dječaci ga nisu poslušali. U kakvoj su se opasnosti našli? Dječaci su se našli u velikoj opasnosti. Dječak je voda nosila zajedno sa čamcem i Dankovom stajom. Ko je spasio dječake? Dječake su spasili spretni ribari. Šta mislite o ponašanju djece? Njihovo ponašanje nije ispravno. Svakako su trebali da poslušaju savjet čika Danka. Kako možemo nazvati takve postupke? Postupci dječaka su bili nepromišljeni. Kakvu poruku nosi ova priča? Šta smo naučili iz greške ovih dječaka? Tako je, iz njihove greške smo naučili da starije treba uvijek slušati. Oni su ti koji nam iskreno žele dobro. A ovako bi trebalo da izgleda vaša sveska za školski rad. Tekst Čamac ima više uzbudljivih događaja. Svi događaji su međusobno povezani. Vi ćete za domaći zadatak u vašoj svesci napisati plan prepričavanja. Plan prepričavanja treba da sadrži uvod, početak i razvoj radnje, odnosno zaplet, vrhunac radnje i kraj, odnosno rasplet. To bi bilo sve za današnji sat. Nadam se da ste uživali. Do sljedećeg viđenja. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.